Maya paabak po kaya katamungan, at yuta na po king 17 Domingo ning karaniwan na panahon. Pakyabe tala po king kaya katang kapag masusyan king banala misa, ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring makatuki, Ronald Lobo, Herminio Muñoz Nucum, Sheila Angelica Soriano, Lito and Lori Safanta and family. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan daring makatuki, Aurea Aguilar, Mark Daniel Aguilar, Engineer Flor de la Cruz, Andy Yuzon, Richmond Emong Garcia, Regina Rainey Pangan, Cesar Jefferson Alejandria, Maria Luisa Serbot. Para king personal kayadwanan daring makatuki, Rodel, Karing, Razon and family, Amor and Carmelita Bautista, Norberto Lusung, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gocuenco, Leticia Wu and family, Maria Maida Luta, Rose Capati, Joy Espino and family, Rosana Reyes. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Amiel Calma, Pamela Patawaran, Choi Kawigiran and family, Susan Dizon Canoy, Claire Lapira, Jesus Candelaria, Edwin Calma, Joyce Galang Manyo, Marical Cabral, Gloria Panlilio, Carmelita Olalia, Juanito Palasique, Ricardo Cruz, Eller Ditug, Teresita Tongyo, Doktora Andrea Alarilla de Guzman, Aliana Nami, Pasita Ponce, Camila Canlas, Early Calma, Justin Paulo Gomez, Gigi and Eric Blanco, Jennifer Manarang Canlas, Chofilo Ferrer Sr., Alfredo Ocampo Jr., Anthony Chase Coco Gozon, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alang hanggang kapainawan din kapatatamong miyango na biye, Marnie Giao Manyalong, Marilyn Lobo, Roberto Pineda, king kayang first death anniversary, Panteleon Villarin, Jacinto Simeona Pineda, Amador Gomez, Clarita Gutierrez, Rio Carbonel, Rodolfo Nakpil, Aurora Buwan, Magno and Francisca Hipolito, Eileen de la Cuesta, Angelita Lacson, Democrito Aison, Conrado Lobo, Delia Flamiano Bonzo, king kayang 91st death birthday, Darwin and Luis Bulataw, Luz Canlas Mercado, Gloria Bulataw, Victor Deirit, Josefina Gordon, Demetrio and Maria Gutierrez, Josefina Crisostomo Santiago, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Ener Nugid, Martin Angeles, Ricardo and Lucia Passion, Elmer Cura, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat.
King Leguning igpam po ng anak po ni Banal na Espiritu. Amen. Ingino manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Maya pa mauran na abak kaya kongan. Maya paabak po amo. Salamat po, ang mumuran nga may kapunta ko mga kasimba. Dapat tang makakalali. Tina na mga Delta variant nga tamong COVID. At mingat tamo po sana. Kapatat king kaya tamong misa. Pasalamatan tamo yung grasya ng Diyos sa maglapo. Sobra-sobra at labis-labis. At mo yung biye tamo at sikanan. Yung grasya tamo aldoldo. Dapat nang kay etamo gagamitan masalese, mga sayang, masisira. At karing panahon may kulang tamo at may kasala. Etamo din namit imbiye, binye ng Diyos kaya tamo bilang grasya. Para karayang kaliwa mo naman, mangyatang kapatawaran kingyatang pamagkulang. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. in Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot king pangapataw, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbiye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Ganakan talapurin kaya tang panalangin. Di kaya tamong intensyon king misang iti. O Diyos sa igpami, biglat mo ring matami ba nakit miyang magobra mong gamat, king maningning ng pamangailangan, ning sintingan na ning makataong biye. Sopan mo kaya sanang lugod karing kalam ang makapadurot kaya kami. Ban arakayanan mila, king kanwanan, amay nibatan kaya ka, para karing kapatad mi. Banatak mandang lalo ing biye, alang kasimpara king lugod mo. Iti adon mi kapamalatana, Kristong ginami. Amen. Liturhiya ni Amano. Pamamasang iba't, king nakadwa ng sulat, king hari. Karing Aldoreto, atin tamong iba't baal salisa, alinapit kang Eliseo. Ing tao ning Diyos. Magdalayang 20 pirasong tinape, amegawa, king mumunang pupul, asebada. At ditak abinutil abayong pupul. Nga ng Eliseo king kasawop no, iya pagmulareti karing tao bang kananda. Dapat nga na ning kasawop no, ela makagyureti karing dinalan a tao. Nga ng Eliseo, iya pagmula bang makapanganlo, ulingin ginu sa sabiano, king makapanganlo at atimpang mitagan. Inya inapagnalo ning kasawop no karelo. At antimo ing sinabi na ning Ginoo, manganlangan at atimpang mitagan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibatamo po, ing gamat ning Ginoo pakananakatamo, pakibatano ing sablatang pamangailangan. Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibatana in sablatang pamangailangan. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan, at ing kekang kayupayan. Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibatana la in sablatang pamangailangan. Ding sabla makalawelo at manaya keyo, at babyena karelo ing pamangando, king panahon a kailangan do. Ing babye mo karelo, sobra-sobra. Ibye mo karing sabla, ing kailangan do. Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibatana in sablatang pamangailangan. Makatuliran niya ing Ginoo, king sablang dalan no, at malam karing sablang dapat no. Malapit ya ing Ginoo, karing sablang tapat mamawos kayo. Karing sabla, king katutuan mamawos kayo. Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibatana in sablatang pamangailangan. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Ako ang makasukol, king uli na ning Ginoo. Makisabi kong mayap kaya kayo, king mabibiya kayo sana, agpang king sukat dang daptan, ding inawos ning Ginoo. Mipapanupaya kayo sa maganaka, mapibabata, at misawop-sawop, kitmon lugod, king metong at metong. Pagkapilitan yung papanatilyan, ing pangametong a iba't king espiritu, king kapamilatan ning kapayapan at bubuklod kaya kayo. Metong yamu ing katawan at metong yamu naman ing espiritu. Antimo, nung makananong metong yamu ing kapanayan,
akya katamong kay Yahus. Atin mong metong aginu, metong akasalpantayanan, at metong abinyag. Metong yaing Diyos at igpatayangan. Ya ing makiupaya, darapat king kapamilatanda ring sabla at manatili king sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ba ang parangalan ing mayap a balita? Lintoya busal tamo ing metong amaragul la propeta. Dinatangya in Diyos baning iligtas ing keyang balen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita at pangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Dinalaki ti Jesus king kangatbanan ning dagat ning Galilea o ing dagat ning Tiberias. Tikyan de rin takalataw. Ulingikit na lang malang depatana king pamanulo ka ring masakit. Minukya ti Jesus king bundok-bundukan at karinya linukulok. Ing kaya bena rin kaya ng alagad. Malapit na kanita yung Paskwa, yung kapiestan na rin Hudyo. Inya, lawan ng Jesus, sigmak padurot, ikit ng lalapit la kaya rin takalataw. Nga nakang Felipe, nuka rin tamo saling tinape, ba napakarantala reting tao. Balo ng Jesus yung nanong daptana, sa bali mong sinabi na iti, ba nang subukan ni Felipe. Nga nang may kibat Felipe, ela makagyuring panyaling tinapering adwang dalan aya denaryo banding metong makapanganya maski ditak mo. Ing metong ka rin alaga di Andres yung kapatid ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong kaya nakalalaki Kenny, magbakal yang 5 tinape ang pong adwang asan. Dapot, nanulareti, baka nita, apakanan mo rin dakala tao. Nga ng Jesus, paluklukan nyo la rin tao. At linuklukla rin tao, uling madikot kayo lugalayta. Migit kumulang lang 5,000 ring lalaki. Kingwa na lang Jesus ting tinape, at magpasalamat tiya king Diyos. Pemya na la karing pakalukluk. Makanyan mo naman ing gewa na karingasan. Mirinan lang ang ding tao hanggang bisala. Inyang kinabsilangan, sinabi na ka rin kayong alagad, tipunan nyo ing pising-pising may atagan, ban alang masayang. Inya tinipon dala, ring pisi-pisi, ibat ka ring 5 tinape, at takakno dala, ring 12 kaing, karing tagan, ing kayang taong mengan. Inyang ikita ring tao iting mala, ade patanang, ngarang sinabi, tunay apin propeta, hadatang ketiking yato. Balo ng Jesus king burideng, lapitan, banpilitan deng, gawan ari. Inya mekoya pasibayo, at mintang magdilidili, king bundok-bundukan. King kabundukan. Kapatading may pabalita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Kilagyunig pa ang pananganak, panimbal ng Espiritu. Amen. Ang grasya ng Diyos, galanti. Dapat itang tatanggap. Dapat tamong mabiyasang maningkop. God's grace is extravagant. And yet, as we receive it, we should be responsible. Nung lalo niya po ang Ebanghelyo, at inya nga duwang mensahe kaya katamo. E nakatapaburan ng Diyos yung kaya katang pamangailangan. Ing milagro ni pamamye, tinape, kareng 5,000 lalaki. Papalto na yung Diyos, e napaburan nung agyuta mo, idake kaya katang 5 tinape at adwangasan. Ing Ebanghelyo ngeni, pipresinta niya ing maulagang palalawik ing grasya ng Diyos. Potang mamye ng Diyos, it is lavishly generous. Galanti yang mamye, musakto, sobra-sobra, labis-labis. Dapat baluta mo datang gamitan masalese, alang masisira, alang masasayang, alang miyugse. The miracle of the feeding of the multitude is also the miracle of responsible stewardship. Karakal tamo babiye grasya kareng anak. Karakal yung babiye grasya kareng mangailangan. Karakal na babiye grasya ng Diyos siya katamo. Dapat makalunos potang iti mga sayang mo. How can you feed everyone lavishly and yet responsible and answerable to the crumbs and the leftovers? O ito yung katang Ebanghelyo, adwaya, it has 2 faces. Muna, ing mamye, galantiya. Ing mamye, potang mamye, sobra-sobra. Pero itang kadwang punto ng Ebanghelyo, itang tatanggap, sana, etam sisiran, etam sasayangan, ing mibiye grasya, kaya katamo. Uling ing grasya ng lugod ng Diyos, manyang pukaki, nga napindeng mata, sobra-sobra. Uding potang malugod ka, potang bisa kang mamiyang malugod, agad mo sabihin, kulang pa pinyan eh. Di ba po? Kaya makaramdam ko karen taong malugod. Sabihin na, nung ating ko pa, mas dakal pa kayo ng ibiya ko. Ating metong anak na ning metong teacher, public school teacher, ng anak na mintaya Saudi. Kagagraduate na pa, mintaya Saudi. Kaya mo yung obra na kay Saudi labor area. Magitsa nga duwang banwa yung kontrata na king Saudi Arabia. Yan tang muli ni makabane buwak. May ragulya katawan king obra king Saudi. Ing duty free kanita, lapageti king Clark. Kaya tapa king Manila. Kaya siping ning naiya. Yan tapos selubungan ng imana. Nga nakang mana, ma, bayo ta muli. Pag duty free ta ka. Kanya rin na imana. Selineng pabanglo. Ay, anak, magpabanglo. Magpabanglo ka ma. Banta, potang ating mokasyon ating ang pabanglo. Kasi mga Johnson's baby cologne ka mo. Naganmilila ko ito. Seline pong mala ni mana. Seline pong lotion. Lotion. Alam mo gaman mo, bante ka, potambay ka matutod, makamit ka lotion, mga na bante ka lalang ibalat. At sa salineng sapatos sa mal. Nakita sales lady, yung sapatos na yon, maka-display lang rin sapatos, ibigay mo sa nanay ko. Papapit niya, anak, mo na ako gastusan, anak. Nga naning anak, pabren mo naman. Kanita ka Chuko Pilipinas, potang mga anak ang kasal, o makapagkasal ka, mandam ka sapatos, o ren kaya ka na lang. Nga naning anak naman at ginasus kang makanyan, pegobran mo yan, pipagalan mo. Nga naning anak ng lalaking bunsong malugod, nung mas maragul ko sweldo, igit pa kanyan, ibiya ko kaya. Igit siya po yung malugod na mami, maswelo ya, masayayang mami, emang wenta, eko pumimimuan potang mami ka, pero makuwenta ka, eka malugod. Potang mami ka, sasahop ka, pero bibilangan mo yung sahop mo.
Susukaran mo itang pipagalan mo, kasasaw. Uling ito na malugod, naman isipan ng babiyena. Then kaya po maglanya ko hanggang matay yung karelang pengari. Ing lugod na kayong pengari da, nakarakaling sakripisyo ding anak. Kaya ba't po tang matay yung pengari? Kulang pa yung biya ko, dapat, dapat laguran kayo pa. Ikit po? O yan yung puso ning mami Kalupa ng Diyos, yung grasya na, manyang pukaki, pero dapat, wala mo, kulang pa, uling malugod ka. Naman, uling magmayabang ka, uling man, maswelo kang mami It is my joy. The pleasure is mine. Dapat, iting grasya dapat ang pasalamatan. When we give out of love, it is a reflection of God's grace through you. Potang mamiya ka, manibatan keng lugod, maswelo ka pilubluban, mabiyaya in Diyos kaya ka. In grasya ng Diyos, dadalang kaya ka. Potang naman sabihan mo ka na ako, Pader, nakman makualta, ala nakman da kalapera, ala akong pamiya. Bakit? In grasya wari, pera mo. In oras mo, in atensyon mo, in lugod mo, pamagmanano, in masabal mo, iti, grasya mo naman. Ating kang oras, ating kasikanan, nakaman masakit. May nano na mo nung kumustan mo rin kaluguran mo. Antabayanan mo la, atsyuka. Sumaup ka, kalupa ng Maria. Ketang kasal king kana. Naman makwaltay Maria. Pero sigurado ko, ketang kasalita. Alay ketang presidential table. Atsyuya siguro ketang kusina. Sasaupiya. Magluto siguro. Sasab kayong kasal. Uling balo ng makukurilyo. Uling atsuya kayong kusina. Service is a way of giving ourselves generously. It's not only finances. It's not only about money and material things. Pero ating mas maulagang punto ng Ebanghelyo, initungkol yan naman kay katamo. Potang ikang tinanggap lugod naman niyang pukaki. Potang ikang tinanggap grasyang madakal. Sana mo sa sayangan. Nung lalong tayong Ebanghelyo nga na, it is like responsible extravagance. Ating makanita, sir, responsible extravagance that nothing will be wasted. Magpiesta tamo, dakal, sobra-sobra, pero walang masasayang, alang miyugse, alang masisira. The response of the receiver should be grateful, accountable, prudent, and responsible. Aga nakakupot ang ita mong magpiesta, ita mong mag-birthday, o ita mong ating anibersaryo, nang ating okasyon kayong bali, chula rin anak mo. Nang kaya mo, anak karakala ulam, anak karakala pepaluto, makanyan tama Pero makatula, potang kayari na ning piesta, kayari ning andaan, may nganongan, at ilang pilulanan. Take out. Ako naman, okay mo po ito, basta mo sa masisira. Kita kaya kami kanita, tilang ako na, Sharon Cuneta yan, ata. At yung kantay Sharon Cuneta, ano yung kanta na? Ano? Babalutin kita na. Ano? Babalutin mo ako, kana ito. Babalutin mo ako, kana Sharon Cuneta, kita Potang, kita kasi ito ka lugar na kilala ko, Sharon Cuneta yan po yan. Lasa lang po sabi. Alala pong Maroko dito, kesa kayong masira, kesa kayong miyugse. Naman kayo magkasya kayong refrigerator yun. Babalutin kita ka na Sharon Cuneta sa aking pagmamahal. Pero lawen tamo po ito, alang masisira dapat kaya katamo. Actually, balo ko ngayon Grandparents' Day. Aldo dangin ring kakatamong lolo apo lola. Parati sasabihan ding lola at lolo, mo sa sayangan. Ibalot yu. Irepyo. Imako makanya niya lola. Lola na po imako. Imako nung ulam mi abak paugtuan ning nang bangus. Kaya kala na magisan. Ede ka na ningiki. Ede ka ng tagkyang gulot. Gawa ng mako, kinabukasan, nakit mo na naman, itang bangus at inyang gule.
at inyang saboditak, maluto yung pasibayo. Elang sayang, ingrasya ng Diyos, eta mo dapat sisiran. Ituruyo po ini karenganak yun. Nung lalon mo, kakwalta ng Diyos, ag yun ang pakanandeng 5,000 at lagpus-lagpus pamigpiestala, dapat ang mata ng Jesus at yuya ketang pira-pirasong tagantagan. It's like an irony. Kakwalta na, pero katingkup na. Kung sasabihan, matipid niya. Kung sabihan, kuripot yali. Napasayang, napaboren masasayang. Baluyo, makwalta lareng makwalta. Bukod kayong masipag lang, pong swerte, yan po sigurong biyasa la. Ela mapanyira. Yung sikreto na siguro ng taong matagumpe, alalang sa sayangan. Nengkay kasi, misan, ati kong binles a kotsi. Imbinles kong kotsi na nitang anak bayong graduate, maputiya pa mo, binles ke. Puketi, keti king sapong bato. Pader nga na, mantod kong obra nga na, pero kaya tang obra kong di ba na requirement sa po yung kotsi, service. Nya, menutang ko po nga, menutang iya. Menutang yung kotsi. Ane pa kayo na kan, siguro 23 ya pa, kagagraduate na pa. Menutang yung kotsi, magigitsata 700,000. Dapat binles ke. Pakapangadi ko itang anak, pekapangadi kayo anak, sana bayaran may nga ako. Ingobra na mo, kaya nga sales siya, sales. Isipan niya po ito. At inyang obra, pero sigurado ko, pa-permanente. Suya po, sir, sumagobra ka pa, mag-umpisa ka pa kayong obra, ka pa-permanente. Ka sigurado, pwede dakal ako, kayong 6 months. Pero itang utang, permanente ya. Sigurado ya. Ang yamig COVID, buran ng bangko. Ang yamig COVID, buran nita may pautang kaya ka. Nung lalo nyo po, advice yung anak yung anak, bago ka gumanutang, tumipo na ka pa. Deta na nga tipon mo, ilang panyalim mo sakin. O nung bayo ka pa, salin na ka pa mong second hand. O kaya mantuna ka pa mong pandabanta mo. Ka gagawang permanenteng gastos, ala na ka mang permanenteng panakitan. You have permanent responsibilities, pero you don't have permanent source of income. Ako, may kakotsi ko, yung may na akong 40 years old. Yung tamig 40 ko, kanda ko pa may kasakit. Detang minuna ako, sakin ng tatang ko, lumaya sakin ng tatang ko. Service noning sakop, service noning seminaryo, yung po pa rin assumption. Pero kana ako personal, isakin ko po ngayon, kaya tayong kapatid kong Mete, Irayan. Amanak yan mo. Anyapin po sana, bayo ta gumastos. Kalupan ng Ebanghelyo, isipan niyo pa mo, tingkupad tapay ditak-ditak. Tamo sisiran. God always give in excess. Hindi eksakto lamang, kundi siksik, liglig at tumaapaw. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. However, it is never meant to be irresponsibly and be wasteful in its use. Pero naman sinabi ng Diyos, sobra-sobra yung biya ko keka, pero emo sisiran, emo sasayangan. Nga ng Mother Teresa of Calcutta, when your cup overflows, don't waste it, share it. Potanging tasa mo maglapo na, emo sisiran, emo yugse, emo sasayangan, idake mo kareng aliwang. After all the overflowing graces, we are called to be responsible to gather the leftovers. Tanda ng tamo itang ditak-ditak, 10 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Itang atitipid tamo, ditak-ditak, apakinabangan tamo. Kaditang magobra ko assumption, Vice President ko kayong Finance. At ikumatong magobra, bayo-baya pang magobra, masanting niya pa cellphone ka na ako. Ane ka mali cellphone na. Niyag yung bayaran kay sweldo ng misanan, makataladwa, makatalo, kay sweldo na. Pero yung cellphone ba, masanting niya pa cellphone ka na ako. Babaldugane pala, babaldugane. Ako isipan ko mo, practical ko po.
O tenala tinipon. O tami ka sakit sima. O tami ka problema. Mga ilang kang pera. Nanan may cellphone ito. Kaya ba nga lumanwa? Og semon eh. Kaya ba nga lumanwa? Luman eh. Turuyo rin anak yun. Ilang manyira. Yan, pota talaga sobra-sobra. No? Potang 40 na la, 50, may katipo na luwa. But not from need. Misan po, ating metong amangyan, King Mindoro, sir. Makatok nang rin kanita Father Broderick Pabilio. Po obispo. Ngayon obispo na po Bishop Pabilio. Atin yung bisita iba't Manila. O ni Father Pabilio dati po Don Bosco. Atin yung bisita iba't Makati. Adeta kayang bisita ng iba't Manila, linakadala kayang bundok. Kaya tapa maglakad na kayang bundok, bala mo kaya papunta target. Maglakad la, ating bayabas, ating miyali mo prutas. O ba't itang meto kataga Manila, ikit no rin da kala bayabas. Itang mangyan, tang bala ito. Kinang wayang meto, tsaka nepengan, pengan eh. Bala mo kananda, itang meto, megyam ya kananda kala bayabas. Kingwano kandem bayabas, kebit no kayang bag na. Nga narugunitang mangyan, innocently, nga na po, bakit nyo po kinuha lahat yung bayabas? Paano po yung susunod? Deta susunod. Kasi di pandaratang eh. Kung alam, libre. Pero po tang minuneng kasakiman, tala isipan niya susunod, alang mitagan, masirangan. Ingaw sa kanini, ating tampakibatan ka rin aliwa. Allow others to enjoy and experience the grace you enjoyed and enjoy experiencing. Pabren yung aram nasan dala naman ng aluang tao, ing tula na ning masanting, adela ng tamo. Nino kaya kayo ng sapang bato, kanita nga na kayo, mandilula kayong sapa. Nino kaya kayo? Teacher, oh. Ikitsi ang ating danong amarakal, ing sapa ning sapang bato. Nino kaya katamo itang ikitsi ang ating yang asan, o ating yang asan. O itang magdilula kayo, sabihin na kayo, tete, magtumbling-tumbling na pa ka rin matasin danong. Nino? Kung maswelon eh. O ngeni, nanong pamana yung kareng anak yung, kareng apo yung. Sapang bato? O sapang basura? Kung pumimwa ka na ako, kareng kayong barangay, lawen nyo lapuret ang gagawang bale. Ala namang marok gagawang bale, pero kayo lang sapa mismo. O nano yung pa'y sapang bato, palakotan, bato na mo, wala na sapa. Ikitsupo ita? Kaswelo ko po at inantatanam, rainforest, timbabo. Baka niti sapa tamo, mikadanumi at maging sapa. Ing makalungkot, ano karakal den dayuan ketik isapang bato. Paborenta alam mong gawa lang peso yang nuka rin. O teka maniketang groto nakamilublob. Kanita ka naman, nakasating lalakad ka rin ngayon eh. Makasakin ka, kamilub, tricycle niya, may kamilub. Uling dem bakod da, tsuno kendalan. Itang eke katamo, tayo babakuran. Lalo na isapa. Ala namang matsura mi kabaleta mo. Ne po, ala namang matsura. Pero pakibalak tamo itang common good. Itang para kay katamongan. Nyatin tang gobyerno. Nyatin tang barangay. Eko na po obra ito. Pero apapansin ang kumo. Eko po tagasapang bato. Pero pag masabalang kinabukasan ng lugar tamo. Kisobrang dakal na pa magsara-sara. Ala nang dalan. Kunyari mo, kita keng, kami mana, kita Little Baguio. Bisa ka lumong, baya kami buli na rin den bakod. Den seradan eh. O nung mika silab, man milub kayo ng bombero eh. Masilab na lang tuluyan, den bali. Sana, nung nalo yung ating kikatamo, etamo sa sayangan, at etamo mo sisiran. We have intergenerational justice. Sometimes we overconsume and waste beyond our own generation. It is exploited the resources meant for everyone and for the next generation. Apansin nyo rin utang ng gobyerno tamong ene? Trillions. Pati rin nga puyo, elapan man mibait at inongutang. Usto ita. In panahon tamo, gisan tala rin pera, de susunod ilang mamayat. Gawan nyo ita ka rin anak yo?
Pagawa kang maragula baleban, pabayad may kay nga po mo. Alatang pamana nung utang, sirang ilog, marinat a dagat, kalbong bundok. It is all responsibility. Private ownership as a mindset can only be good as a certain point. But we Christians, we have the responsible stewardship as our mindset. Itamo pigkati wala na kataning Diyos, king nano mga tintangin ni eman kaya katamo yan. Ang kaya sabihan mo, makatituluya ka na ako kaya totoo, lakwantangan po. Sana pag masabalanta mo, yung kaya katang baryo. It is also a miracle to be prudent as we respond to the extravagance of God's grace. Milagro mo naman, potang ating tatanggapan na dakal, pero balo mong gamitan at mo sisiran. Makanya niya naman yung kikatang baryo, yung kikatang ilog, yung kikatang sapa, yung kikatang bundok, yung kikatang gabon. Responsible stewardship is making the graces we receive even make them grow and bear fruit. Yung tinggap tamo, mo sana magigisan at masisira. Sana dagul pa, dakal at mamunga. Pakisip tala, reng aliwag. Misan po mag-swimming kami Pangasinan. Naman sa pabyan. King meto nga lugar Pangasinan, kaya be ko seminarista. Kaya ba't kanita, ating meto nga naklagyo na Mark. 9 years old niya mo, makyabe ka seminarista. Taga Pangasinan niya yung anak. Oreng seminarista, pakyabayan de, pakyalungan de Mark. Kabang mag-prepare kaming pautuan, magsadya kami. At makyalong ita ka anak, mag-enjoy ka seminarista. Kaya ba't po niya, maugto na kami, dinen miyang pinggan ni Mark. So, siyempre, madakal na po linuto, madakal kaya dadalang pamangan. Ating talapia, ating ebumburo, ating chicharon, kamatis, ating mialiwang luto kapampangan, adobo, may isabo. Ita po nga nakuling deng seminarista pagdenan de. Ane po karakala pamangan itang kayang kay, itang kayang pinggan, lapo-lapo. Bisay na, gisan. Tara Mark, kain na tayo nga na, makanta na. Bal po nang gawa ng Mark. Uwi po ako nga na. Muli ka no. Ba, kain ka dito, ang aming kang Mark. Hindi, uwi po ako nga na. Bakit ka pa uwi? Kakain ka na dito ang amin eh. Hindi po yung mga kapatid ko. Hindi pa po nila matikman ito nga na gusto ko pong uwi para makakain din yung kapatid ko. Igit po yung Mark, 9 years old. Sinapaking kayang pinggan. Sinapaking lakang lawulam kayang pinggan. Inisip na yung sarili na. Anak niya pa yan eh. Iuwi ko po ito nga na. Deta nung wali na alalang ulam kanita. Kaswelo po may karandap kaya nga nakita. Dakal maglapo itang pinggana, pero isipan na rin kapatad na. Dakal pong maglapo yung biyeta mo, sikanan tamo yung biyeta mo, yung oras tamo, yung grasya kacho kaya katamo. Pakibalak tala, detang ala. Yung grasya ng Diyos maglapo. Pero muna man itang tatanggap, mabiyasa tang gamitan, at etamo sa salikot at sa sayangan. King Legyon, ng ipampo ng anak, po rin Banal Espiritu. Amen. Talakad tamo. Ipasyag tayo po yung kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli King upaya ni Banal Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi Paco King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlongaldo, sinubliang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, bamukum karing mabye ampong may nga mate. Sasalpantaya ako king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang meding mete at king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo kang Yesu Kristo ang ginuunta mo, ang makabuklat at palad para king kaya katamong pamangailangan at kapagnasan. Ngatangan po sumabi, Ginong Jesus, pakiramdaman mo rin panalangin mi.
Ginong Jesus, pakiramdaman mo in panalangin mi. Ban ing Gino, para kalano ring talapamayapa, ban mi kamaygit apami sa usi kempisamban, at maragula pami tambayan, at pamisan metong king kiyakatangyato, manalangin taking Gino. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ban ing Gino, palabunga na ing kasalpantayanan busal ding tao, ban ing kayarian at katuliran, at kaya pa ng Diyos mabilis sumulong kin Santa Iglesia at king Yato. Manalangin taking Gino. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ban ing Gino, palaganapa na intula busal ding tao, ban ing kapatawaran at pamikaluguran, sumulong at pamisan metong noring mikawani ng bakas, ipanalangin taking Gino. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ing Gino, para kalanong pasibayo ren tinape kiti king Yato, bang alang tao o bansang dumano pasibayo, at impupul ning Yato, pante-panteng milaganap, para king pakinabang ding sabla, ipanalangin taking Gino. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ing Gino, palabunga na inlugod karing kiyakatang komunidad, ban migit siyang makaintindi, ing balang metong, at ganap lang mipananggap at mipagmasabal, ipanalangin taking Gino. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Ginong Jesus, manalangin kaya ka, bita sa aming ipawi mo, ing sablang ming danop pamangailangan. Makanyan mo naman, lalon mi sana yung pamangailangan daring aliwa. At deng susunod kaya kami, ulingi ka ginumi, manggaman kingalanganga. Amen. Liturhiya ng Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatid, bandating kayatang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning Ginu iting daon karinggamat mo king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginutanggapan mo la reting ain, ame piling ibat king dakal mong regalo. Mananasanang deting misteryo, papagdadalanda kami, at tarianda kaming papunta king alanganggang ligaya.
iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kekayungan, At kaya ka, antimuri. iyat nayo reng pusuyo, Makayat nano, King Ginoo. pasalamatan tayo in Diyos aginutamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa Diyos nga langang at lubos maipaya. Kingkaya kang lugod binukod mo kami, bani pakilala mo kaya kami, kaya kang karangalan. Ang giyang gilutan da ka paulin ng kasalanan mi, ginawa ka pa mo rin paralan bang makapagbalik kaya lub kaya ka. Ulinita yung kaluguran mong anak, may ginyang tao yung kalupa mi, bananting kalupa ming tao makapagligtas kaya kami, king kapamakan at pangaliliking dalan. Kapmilitan da rin anghel at santo ning banwa, iyang pangming karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsaya kami king harapan mo, kapamilan man. Misuge saning siwala mi king karela, at king matagungped ang daliting kapurian, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa natin ngayon ng Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat siya kaya ka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan na may daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbayo at talanganggang ti panamibubu para kay kayo at para rin sa blang tao ban kanita, mi patawaran la rin kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mo igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebe ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapay ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepaliran mo kaming matampang talakad, harapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikami ang sanang misulusulo, king ataw na daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpaing sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap kayong lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sa blang pari ding hanggang malugod na susuyo, kaya ka Santa Iglesia, kaya kaming pisamban, kasalpantayanan,
lalong-lalo na ketiking parokya mi, King Banalacruz. Ganakan mula naman ng kapatad min pepay naon at manenayang sobring mi, ading sablang miyango abie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kakabanin panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo ang kakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutuka, gumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Maustam King Josig pa, King Panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ni kaya ang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kami talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ning kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ikasalpantayanan ning kaya kasanta iglesia, at pamayapan may pong milugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ning ginuyang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo, miga kami itong tamo ging kapayapan. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Ikaw, Diyos, ang aming 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 Diyos,
Ngayon kordero ng Diyos nga Jesus, amilalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keko, dapot yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may gitkin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ko. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umiyakamu man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong kelibusan in sarili ko keka. Emo sana ipahintulot kapilan man, ingmi kawani ko keka. Amen.
Orasyo Imperata. O mapamakalulo ang pong mapagmalasakit taig pami, lalapit kami kaya kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya kang kambilan na tingatan mo kami laban kang COVID-19, amig dalang dakala kasakitan kaya kami at may kamate ka rin dakala tao. Adwan mi ngeni kaya kang baligdan mo kaming mitmong lugod, yatchat may kaya kaming makaulo mong gamat. King takot king sakit at kamatayan, alinan mong kapanayan, pasiknangan mo, kasalpantayanan, mit pasulungan mo, ing masabal mi king medong at meton. Ipanalangin nila ring mamuntukan, king pambansa at lokal, ban para king kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na yung pandemya king bansami. Ipanalangin mo rin Dr. Narcis ating sablang lidingap, karing mi salunan, ban makasuyula, ring masakit kambening, beluan at masabal. Pagkala mo, kalausan, kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling king sarili ra, king pamagdingap ka ring masakit, e mula paboren miyawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi retang miyawa, kumaya plasanang malalagwa, ingatan mo la retang lidingap karela. Pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang hanggang miyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya, hareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, kinga kayap daring sabla, ban makasaop kami, karetang mangailangan na pakakalulo. Mananasanang pauling masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tarian mo kami, king pamanyubling, pamagbayong lub at kabanalan. Itingan na doon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Malalangin tamo po. Talakad tamo po. Oig pa, tinggap mi yung sakramentong migmasusi, king kapagaganakan, king kamatayan pamanyubli ng mebe ang Kristong kaya kanganak. Mananasan ng iting ain, dilami kaya ka, ilapit na kami muna manalanganggang kaligtasan. Itingan na doon may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili ya sana kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia. Kilagyo ni pamparing anak, parimbanan ng Espiritu. Amen. Kaya katamong misa, midaone, maggrasyaya at maya pinggino. Magintasan ng malam, responsable, kimpa manggamit, king grasya, pabiyan na kaya katamo. Salamat, King Diyos.